Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. मोपा लिंक रोडाविशी याचिकांचेर आर्ग्युमेंट ऐकून हायकोर्टान 25 मार्चाक निकाल लावपाचे थारायला. Petitioner's contention is twofold. One is that there couldn't have been an acquisition under the National Highways Act, and second is that these are CADA areas which are being used as agricultural properties. So therefore there was no possibility of acquiring them. Now there is an existing road which is being widened and acquisition proceedings in respect of those are already going on. So there is no need for this new road at all. Or the alignment which is proposed earlier given in the EC which was obtained, that ought to be followed because that causes less destruction of agricultural lands, cashew plantations. So what is being fought over in these petitions are basically just not the livelihood but the very way of life of these petitioners is being affected. Now the matter is fixed for final disposal on 25th of March. केंद्र सरकार म्हणटा फिर्यादींचो दावो सारको ना. एअरपोर्टाचे बरे कनेक्टिव्हिटीक प्रस्तावित लिंक रोड सामकोच गरजेचो. तज्ञ समितीन बाकीच्या पर्यायांचोय विचार केल्लो, मात होच बरो पर्याय. रायट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन कायद्या प्रमाण लुकसाण भरपायचो विचार करतात. विरोधक सुवातीर वचून कामात आडखळ हाडटात, अशें करप न्ही. Court did not really take into consideration that content because we made a statement that the petitioners are before court. See, what happens is there are about 70-80 petitioners here in 3 different petitions, and totally affected people are in thousands of across 5 villages. So we cannot really say who's objecting at site and who's not objecting at site. We are before the court, so we don't have any reason to stand there till our matter is decided before the court. वारखंड नागझर पंचायतीन कामाक स्टे ऑर्डर काडिल्ली. ताचेर बिल्डर कंपनी पंचायत संचालनालयात गेल्या. सुनावणी 15 मार्चाक. सरपंच म्हणटा सुनावणी बेगीन जावंक जाय. 15 मार्च म्हणल्यार खूपच फुडें दिसता. तशेंच जे लोकांच्या म्हणण्यानुसार ते अशोक बिल्डकॉन हे काम करता ते कंपनीक आमी स्टॉप ऑर्डर काडलेली, स्टॉप नोटीस काडलेली. ते ऑर्डरीचेर ती अशोक बिल्डकॉन तेणे आमकां आपले रिप्लाय दिल्लो, डॉक्युमेंटय केल्ले. त्या भायर ते अशोक बिल्डकॉन डायरेक्टर ऑफ पंचायत अपील केली आणि आमचे स्टॉप ऑर्डरीक डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन एक्स पार्टी स्टे दिल्या. जी आमची नोटीस असली ती स्टॉप ऑर्डर ते ऑर्डरीक तेंच्यांनी स्टे दिल्या आणि आमकां हियरिंग दवरल्या 15 मार्चाक, ह्या म्हयन्याच्या 15 मार्चाक. त्या हेचेर आमी आयज पंचायत बोर्डीन मिटींग आमी एक एडवोकेट नेमून ती केस आमी लडोवची आणि आमची बाजू मांडची. त्याच्या खातीर हे आमचे स्पेशल मिटींग आणि ते आमी एक ठराव घेवन आमी ते केला. म्हाका दिसता डायरेक्टरान आमच्या एक्स पार्टी जी ऑर्डर काडल्या, ओके हा ऑर्डर आपूण तो टायम पिरियड घेतलेलो आहा तो म्हाका तरी दिसता चड 15 तारीख म्हणजे चड घेतलेलो आसा. तो जर एक 2-3 दिसांनी जर दिल्लेले जाल्यार आमकांय आमची बाजू मांडपाक बरें जाल्लें आनी लोकांकय न्याय बेगीन मेळटलो अशें दिसता. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आणि महेश घाडी.